bathi liphuma le ndaba lishone le ndaba sokwenzakele njalo Mahlabezulu ngabe livuka kanjani lamhlanje ngilifisela usuku oluhle siqale ngendaba ezimqoka lamhlanje libalela lezi ndaba kumbo ocubungula lezi ndaba ngohloniphani Ncube njengoba kade sikhangelele iZanu PF isiphendulile abaphethe amabutho umtshena imphendule ngokusebenzisa abanye abalweli benkululeko abakucala lika Mnangagwa abasekela ukuguqulwa kweconstitution abathi bona bazolandela okushiwo inhlanganiso yabo iZanu PF ngoba bangaphansi kwenhlanganiso yeZanu PF ngakho okushiwo iZanu PF yikho abazokulandela sinanzelele ukubana leli nje lixukwana labalweli benkululeko elikhuluma lento into uMnangagwa waseyenelisa ukuyenza yikungabambanisi abantu yikulwisana abantu yikuxabanisa abantu ukuzama ukuxabanisa ibutho ukuzama ukuxabanisa ababengabalweli benkululeko ngiyakholwa abanengi bayabona lokho ukuthi yikho nje azama ukukwenza akukho okutheni azama ukwenza ngaphandle kokuthi abenze baxabane so sibezwe bekhuluma abalweli benkululeko. Bill number 3, we are also going to make a position, and it's simple the position that what the party does we follow. The bill is okay because it's not only going to benefit the current president, it's going to benefit even other, and it gives enough time. The party has already made its position. Us as an affiliate of the party, we go along the position of the party. Amendment number 3 bill is circumvented. So okuqhakathekileyo okumele sikuqaphele ukuthi laba abakhulumayo kabazikhulumeli nje bakhuluma ngoba bephiwe okukhuluma obetsheliwe okumele bakutshele uZulu akuveli kubo kuvela kuMnangagwa uqobo lwakhe ukuthi phendulani umtshena yena angeke aphendule ababephethe ibutho ngoba uyazi ukuthi angabaphendula kungasuka kumoshakale njalo yena uMnangagwa okwakhe yikwenza impilo zabanye abantu zibe sengcophweni zibe sengozini eyakhe impilo ingekho engozini uzothi ma sebemkhuphile ethi hayi mina akangizange ngisho lutho angaze ngikhulume lutho lubi kini laba bantu bebezenzela ngizange ngibathume njalo omunye wabantu asebe joine or asebe ngezelele imibono yabo ngemva kombiko othulwe ilabo ababephethe ibutho nguThemba Mliso. uThemba Mliso ngamnanzelela zonke izinto azikhulumayo okumele zenzeke ziyenzakala ake ngithi uke wakhuluma ngokuthi kuxoshwe umka retired General Chiwenga ebuthweni la kanye kwenzakele lokho loba bengamxoshanga kodwa ke khuphile esikhundleni akade elaso ikakhulu kulabo ke abasebenza bengabonakala esithi intelligence yamasotsha ukhutshiwe lapho akasekho ku-intelligence yamasotsha kubutho nje usevele engumuntu ongelamsebenzi wokwenza ngemva kokuthi uThemba Mliso evezile ukuthi umini yoThabo Baloyi Chiwenga ongumka Chiwenga akathembakalanga ukuthi abe ku-MID okuyi-intelligence yebutho yelizwe laseZimbabwe ngoba umkakhe naye unqwenela ukuphatha iZimbabwe ngokunjalo kumele akhutshwe
kulesa sikhundla ngoba lesa sikhundla senza anikeze umkakhe amandla njalo senza umkakhe abe namandla okudlula ke umongameli osaphethe ilizwe manje. Okunye futhi uThemba Mliswa akutshiloyo ephendula labo ababephethe ibutho uthe behluleka ukuthi banake impilo zalabo ababelwela impi yenkululeko ngesikhathi besaphethe. Namhlanje sebezenza bona abantu abangcono kanti behluleka besaphethe, and lento into edidayo ngoba ke abaphethe ibutho ayisibo kumele bakhangele ukuthi abalwela inkululeko bayanakwa isizwe. Okumele enze lokhu nguhulumeni kulo minister or kulo mphathintambo obhekanela lolo daba. Nguye umuntu okumele abone ukuthi labo abalwela impi yenkululeko baphethwe kahle yilizwe njalo bayahlonitshwa ngehlandla abalidlalayo ngesikhathi sokulwela inkululeko. uThemba Mliswa uvele wabaphendula esiyale enganakile njalo etshengisa ukungahloniphi labo ababephethe ibutho. Lokho kusho ukuthi uThemba Mliswa uyahlokoloza, uyawuphehla umlilo esivele siwubona usuvutha kubandla leZANU-PF lapho ababemele ibutho abadwebe umzila obomvu ukuthi lo mzila akumelanga kudlulelwe nganeno kwawo. Kukhanya ke ixuku elisekela uMnangagwa lithi sizadlulela nganeno kwalo mzila. Lokho kusho ukuthi izikhathi ezizayo eZimbabwe zizathi ukuba nzima for kubantu beZimbabwe. Sizobona ukulwa okukhulu kakhulukazi ikakhulu kubutho laseZimbabwe lalabo ababeliphethe kanye lalabo abaphethe izwe manje, lalabo abahuquluza umnotho welizwe okwamanje besebenzisa igama likaMnangagwa njalo besebenza lemuli kaMnangagwa. Kolunye udaba ababephethe ibutho bathe behambisa insolo zabo kuPhalamende leZimbabwe labo ke abahuquluza umnotho welizwe abayibo ke abathatha imali okumele ukuthi zinikezwe abantu njalo zisize isizwe asebenothe kakhulukazi kwele Zimbabwe ngoba phela bephiwa izinto okuthiwa ngama-tenders, baphiwa lawo mathenda nguhulumende mihla yonke lapho bewafuna. So ngabantu abahlala bele mali. Omunye wakhona ngukuda kwashe Takwirei izolo uthenge isikorokoro semota eyayingeka mnumzana Mnangagwa nge-1.8 million United States dollars. Leyo mali wathi izoya ku scholarship esenziwa nguMnangagwa. Ake sibukele le video kusenzeka yonke le mniningwana. Thank you very much. I want to thank the President for allowing me to bid for this camp. You could tell that this is a very special moment for him. So in the spirit of trying to create something that is going to be everlasting, I would like to donate that camp to the ED Foundation. This foundation. Olicubungulela lezindaba ngohloniphani Ncube bakwethu ngingakhothamisa ikhanda ngizathanda ukulicela ukuthi licofe ibutton elibhalwe subscribe ukwenzela ukuthi masiphosta kumbe sijikela enye ivideo libe ngabokuqala ukusibuka. Ake lisabalalise le channel ukwenzela ukuthi abantu bakithi babe yazi silipha indaba eziluluju ezenzeka manje ezweni lenu.